Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Tubayikatse tubaramutse kandi amahoro y'Imana mwebwe mwese inshuti izacu mudahengeshanya kudukurikirana uko bisanzwe turi muri Tarsis Hope Ministry TV, ikiganiro n'igero cyo guhimbaza no gutazira. Uyu munsi tugatongeye tugarukanye no gwaruka bamwe mu bo twari kumwe wa munsi, muce mubona yuko bamwe muri bo muracabibuka. Uno munsi ndi kumwe n'abashika bane, cyo turi kumwe kuri mikoro ya mbere ni Prote, turakingiwe nyita Mr. Poro. Bibutse neza yuko uyu mwanya wo guhimbaza no gutazira twa turi kumwe inyuma ya kamera n'uwitwa Emmanuel Graphic, abahamasa n'amameze neza mubonye ameze nabi muzamura mujya karamuti hano wahengamye umwana mwiza n'abacaza agakosora gatura ibintu bimeze neza. Niyo ntumbero yacu nuko ibombuze amajambo merejwe kwinjira mu mwanya mwiza wo guhimbaza Imana, umwanya mwiza wo gutazira Imana. Ndi kumwe n'urugwaruka rero twabonye ari bamwe mu bahinga mu bijanye no guhimbaza, bavuga ngo nta muhinga mu vy'Imana, ariko muze tuvyemeranye muhinga arabaho kuko hari uririmba do ubundi akaja muri mi asanga biravanganye, ariko bano bavuze ati ni do ibado nyene. Nuko iri uburyo bwanje nakira Beni, mwaramutse canke mwiriwe Zose bisawa bivana naho abadukurikirana baherereye amasaha. Nizire kumeze neza ndashima. hari umunsi wigeze kwidondora uvuga ko witwa Beni, ndakubaza nyine chance ariye komo Beni na chance abantu badapfana no munsi wa musitsi Chance ari ibindi binarimo Musa akazoronka kanya nzomuzana. Ego asante sana. Ijya kurundi ruhande ndi kumwe na Faida na waturamutse. Amina. Ubuhinga bw'ivyo baturabirijwe ryawe ko rishika ko numva menga ririmwe agahatse. Subira turamutse twumva. Ndabwije mwese aho muherereye. Ego Izina rya Yesu Kristo. Ibutsa katsina Mazina yanjye nitwa Nibizi Faida. Faida. Nabashimiye mwese mwadukurikirana mwese muri Tarsis Hope Ministry. Asante. Hajya ujya munsi watuye ngo Faida mu Kirundi ninde? Nyungu. Inyungu. Mu Gifaransa Benefits. Congereza Benefit. Hajya Beni ntatubeje rero ko ari undi musore afise gitari nawe tumuha akanya aturamutse kandi idondora ariko aratukurikirana. Amina. Amen. Ego. Cyane kabisa. Umenga barayikuremanye. Cyane. Bikubere nk'uko bivutse. Asante sana. Hajya wabakwiye akazi nanone. Tuvuga uno munsi. Tuvuga uno munsi. Mirenganya naka. Ikurenganije nta gitari nziza nk'iyo yoguha. Asante sana bwana Anakre, karibu tuguhe ikaze muri studio za Tarsis Hope Ministry TV. Kurundi ruhande ibubafu bwanje ndi kumwe n'umwigeme yitonda cyane afise kantike, agita ni kantike cyangwa ni agenda. Turamutse. Shalom shalom. Shalom. Ego. Kasi. Abamundi Imana cyane bakunda guhimbaza no gutazira. Kandi nimba hari Asante sana bwana Dorcas, bushize twakweje Vestine nawe yari ubona aho sinzi icyo kutubwira. Ari he Vestine? Vestine turateka twasize mu hero bagende ngakora kuri show. Hari rero wibaza ngo turavyemeye. Nuko nabatuza kwadutiramiye ndazi ko nawe muzakumererwa neza muri ko natukurikirana muherereye. Turamutse bari mu gihugu cy'u Burundi, bari mu bihugu byanze igihugu cy'u Burundi, muri benshi mudukurikirana batwandikira mutubwira ko bino biganiro bashaka kunyota na cyane muri uno mwanya mwiza wo guhimbaza no gutazira. Reka rero Dorcas muramuzi na Vestine nubwo barabakorana nubwo atamuzaranye Vestine. Dorcas ko ari hano, reka ndamuhe kaze abari waca tuyobora muri uyu mwanya wo guhimbaza no gutazira. Dorcas karibu.
mutima wanjye shimana wakubatuye shimana wowe rudahemuka sinari kure nabyirigiwe n'abazari mfise amasezerano y'ibizaza nari kure y'Imana nari kure nabyirigiwe n'abazari mfise amasezerano y'ibizaza nari kure y'Imana ariko ubu nigijwe hafi n'amaraso ye ubu sinigera niganira umwana w'ihoraho ariko ubu nigijwe hafi n'amaraso ye ubu sinigera niganira umwana w'ihoraho ariko nigijwe hafi n'amaraso ye ubu sinigera niganira umwana w'ihoraho
agereranya na Yesu nta numwe asa nawe nino ndirimbo tuje turangiriza ko uno mwanya mwiza twateguye kuyimbaza no gutazira dushimire mwebwe mwese mwari kumwe mwebwe twari dutiramanye kuri mikro ya mbere yari muramwibuka tuzi ikiganza kuri konze ni prote turakiringe mwite Mr. Paul iruhande rwa Njali Ben tugushimire murakoze namwe Faida tugushimire nawe murakoze yavuze ngo Hakizimana Anakre nawe tugushimire asante sana Dorcas merci cyane tugushimire nawe murakoze cyane ariko hanyuma Vestin ntuzomusige nuko ibiganiro byacu nano birangiriye ariko akaryoshe ntikahora mwitama ariko kaguma ngaha mugume mudukurikirana ukuri kwamye ariko nimba hari cyakuryoheye muri zino ndirimbo twandikire muri commentaire ifite nda kuri subscribe kugira wamukurikirana ibiganiro byacu ukuri kwamye naho ubutaha Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.